Ngaboyimanzi Yavuze ni umusore wari umaze amezi 13 afungiye muri gereza ya Mparo muri Uganda, akaza kugarurwa mu Rwanda avuga uburyo aho bari bafungiwe bagiye bashishikarizwa kuyoboka Kayumba Nyamwasa uyobora umutwe w'iterabwoba wa RNC. Ngaboyimanzi w'imyaka 35 atuye mu karere ka Ngororero umurenge wa Kabaya. Yatawe muri yombi mu 2018 ubwo yari avuye gushyingura mushiki we muri Uganda. Yavuze ko ubwo yari ageze ahitwa Nyakabande muri Uganda yafashwe n'igisirikare cya Uganda ashinjwa kuba maneko y'u Rwanda. Nyuma yo gutabwa muri yombi, Ngaboyimanzi yajyanywe mu rukiko aza gukatirwa gufungwa amezi 18 nyuma ajya gufungirwa muri gereza ya Mparo iherereye mu gace ka Kabare. Kimwe n'abandi banyarwanda bakomeje ngo guhohoterwa muri Uganda, nawe yakoze imirimo imeze nk'ubucakara, harimo kwikorera amapoto y'amashanyarazi ku buryo hari n'iyagwiriye ubugabo bwe. Yavuze ko babakubitaga bakajya bavanamo abanyarwanda muri gereza bari bafungiwemo, bakababwira ko nibarangiza ibihano byabo batazasubira mu Rwanda kuko ngo bazabatwika. Hari abagiraga ubwoba ntibatahuke, ariko abandi bakagaruka bikandagira. Banereswe ngo ifoto ya Kayumba Nyamwasa basabwa kumuyoboka. Ngaboyimanzi yavuze ko aho bari bafungiwe muri gereza inzego z'igisirikare za Uganda ngo zazanaga agafoto kariho Kayumba Nyamwasa zikababwira ko bakwiye kumuyoboka. Yavuze ko ngo aho bari bafungiye babonaga inzego z'umutekano ziza zikajyana bamwe muri Mbarara mu masaha y'ijoro, bakanazana ako gafoto k'agace kari kariho umugabo, bakababwira ko ngo uyu mugabo bareba ari umunyarwanda mwene wabo, ngo arimo gushaka ko agasuzugura abanyarwanda bafite kabavamo, ariko ko ngo bo bagomba kugenda bakamukorera. Yavuze ko bamwe babyangaga, ariko abemeraga bakabajyana ku ruhande bakaba aribo bagenda. Akavuga ko harimo abazi bagiye barenga 50. Kuva mu 2017 nibwo umubano w'u Rwanda na Uganda watangiye kuzamba, nyuma y'uko abanyarwanda bafatiwe muri iki gihugu cy'igituranyi bagakorerwa iyicarubozo bakajugunywa ku mipaka bagizwe intere. Aba banyarwanda batotezwa n'inzego z'umutekano za Uganda zikorana n'abayoboke ba RNC. Abashimutwa basabwaga kwinjira muri RNC cyangwa kuyitera inkunga babyanga bagatotezwa. Kuva mu ntangiriro za 2019 kandi ibitangazamakuru bikorera mu kwaha kwa leta muri Uganda byakajije umurego mu gukwirakwiza inkuru zavugaga imyata bari ku ruhembe rw'imitwe y'abarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda iyobowe na RNC. Muri Werurwe urwego rushinzwe ubutasi mu gisirikare cya Uganda CMI rwasabye New Vision, NTV na The East African gutangaza inkuru zigaragaza neza abarwanya leta y'u Rwanda. Simeon Stizo Muhumuza, One Nation Radio, i Kigali.